ama sa pen hi tabang phat hoi phat pai mo sa wa pa pathin chu thangwai han lang Impact TV in Talkshow bol jing bangin tunin Kuki Chipinthei Talkshow a mi pi zo se kain lim che men he tunin e hol a guest thupi ta kin pi ta inam sunguwa boxer khat ene ben tuhin e hol a hong zau theitan mi pi zo se ama to ke hulim thei dingin kain lim che kin men he ama sa penin Kuki Chipinthei Talkshow ho chunga ka ki pe in kai min chu a hi le Seiminlen mate a hi in mi pi in sana mate tin a he in kapa min chu a hi le saitin mang mate kanu min chu a hi le beben mate ucha mi ni ka hi onin kai ata pen kanu ya no mai khat amin chu a hi le chanbi mate a hi in akhumin chu a hi le Samusong Kampupi district a hi in ka qualification chu a hi le 2020 ko min tin kan isa in ichi ke ya okay ki pao me mi pi zo sin jong nang ma chin chang thu chu a het nom deu ka ta sanen to he aban thu do ka hin nei nomin nang ma thu do aji chu tu chana hi nang ma inam sungu ba hi nong khet do be set lo la hin tu a ko na hi nang ma achievement ho a ko na hi mi pi nong nan het ding a hin to he ma sa pe na tu ni na gi ko lo pen hi ele Youth Game International Golden Cup 2022 Nepal gold medalist na hina hichi $2 he na journey apat na ko na iti boxing na hungzao pa na tuni gold medalist nong iti amti $2 story neo cha inside deu he na maung ki phalam lovin ki thanum ta ikholem deven ka hin temen to a ka hin do nom chela I madang hi pon na qualification nong nan saitan to hi lekha chu ichan $2 IPCI hi chan ge na sima ai lo le na sim be lo hitam lekha hi hiti hin private school class 6 chan hi kanikai in 6 apa sa class 10 chan hi shilonga kanipi in army boys ha kichipna kanilu ji chon army boys ha kanilu in army boys hon army hon eta so amo public school ai kai sa 10 ichai sa oi heta he ale tua he aban na sim be lo hitam aban hi army boys ha ko 10 chan bo ki pi hin aban sim be dinga hile migrate certificate ki kila pulanga emission ki bola ki simji he lekha chu boxing na balls to na sim kop theina okay ai le tu le tu a hi no ho boxing academy hi na huilai pe na omham I think le ipi amin ipi ham sunin sei pi theida kahung first pe na ka khut etu ai hung hilpa min chu hi le sana bitin a hi in a khu chu amun chu hi le nongada a hi in academy min chu el nongada boxing academy akiti okay ki pau me a hi le tu ai na insung mi nanu na pa na hin saitan mili na hiu na nu na pa dap nam wangset bi in tu kumin kapa chu da mozi in July 25 chon ani da po in kanu zong hi to hi ta san na tham khat nei in adang si wang hi kadam hiti nadam su ke na ai le insunga na ke na pa om ta pon ai le na pa na da maung chu ating lan nanu to ipi na insung kiwa na na to anai ne huna kapa hi te se da mi natong fal mi ani hi in ama hin atu zo si a hin mi hin ani ta san in first pe na so kapa hi thil ani khui in Tyler ni bola ke ho hi ani sip mu in kanau to kai ni hi kanu in ita zo me ho azu zia lam no nga mi ho ani zu zia sum thang kha ni da so khol khom han na kapa to kanu in so ji hon hi okay ki pa me ai le tu ai manu yong ha ta poi na ti na adam poi ai le tu chunga na china international sports ai youth games international cup golden cup 2022 ai $80 sponsor na mu ana chi ham ai lo ba le kun support na bola na chi a ichan nan lo thingam sponsor hi kamu hi po in chi private na ki so no hi in chi pa hi to chung ka chi na pa hi sponsor chu kanimu na chu hi le 2018 kum chun sponsor kanimu in Khelo India punya hin sponsor kanimu in abanta le 2002 kum 22 March azun sponsor apa azun ka hungdo in private in kanisi in private na kanisi a kanu ko ma hetai ka se
kapa jong ta lo je azu kanu ko ma ka saya hi tai hi private na hi kichip dinga kanun jong phat asa ke in jong ka de in tem private na kanu in isot nai national level a so ka participate le pathil lungsit in goal ka hin la in pathil lungsit le namsung mi khosung mi ho kapi ka pu ho amo taw phat zal le hobung mi te ho taw pi za lai ta so lo thin na chu ka hin nei national level a chon aban ta le in ka hong do in ka oza pawin dilia ka oza paw chun international level in khana hung in lai chuna zaw de ham atia aban ta ki ho hin register ka gi bol wa private na kanu in any son he chanai in sunga he thil khat bowling ti a hele inui pa support tai lo chu ni ma cha hi na jo pon na a hi le boxing na hin bowling hi chan nain phatan boxing hi i ti le na hin nain khet pana i pilam pi akona na hong lut patham chom chhet nin sei pi thiam ke hin boxing hi kani dai lo hi in I think thinga sai dinga hobby jong hi football ani hi football hi kani dai mo in kani wa pa sa football hi kani ki chim jing in football hi lut dai dinga ta ka pa ko ma hi kani sai jing in football player ka hi no me football ka ki chip no me le kha ka sim nom poi ti ho poi ta jong ka sai ji in ka pa ko ma ka tau jin hi ta jong haulim ka ball ji in kani le ka pa ko ma ai wang so thilhang mi ho so agi dai pen chu ipm ti lekha simas government job mo service mo officer hi di he ka pa in kanu la ka pa hi lekha thim zo ani hi lo za aso lekha ha so na so ding in ani gung in hi wang ke chun sports lang ka he kani ha dei mo mong ji chun sports a ka lut no me ti hin kani sai jing in la ka pa hin ka dei so a he team in a head team wanga so football ani sol di bon ka pa hin I bola bol nga hele boxing a hayati in boxing a na lut ding a hi boxing a hi facility yong a hoi in aban tala mi he thein jong ahung ki zo ji ati in ka pa hin ta hin sai in aban tala kyo ni first pen in NSA khomala pa a ho NSA a khon trail kani pi in kaloi pa to kai ni hin kapu in ipui honin peace ground a holam ka a ho ipui honin trail a chon thai ho kani zo honin excellent ho kani nga honin chi zo a chon abandale nei zo lo ki hi ji chon akilu zo kit ta po in wang sit pi chon abanda ka pa hin private na ni ki chip sa in ye humin ne aloi ho ko mai ta zo thu ho asai le in tele ka pa hin aloi pa so ta so an gon pi a abandale khus boichat jong hi boxing ki chi ma hin apa hon boxing ni ki chip sa num le heti hin nongga da hin sana bitin ki ti khan me boxing oza he ama ko ma solu no te ama hin line hi da la thei atin ten la ko na so in solu wa private na so 2015 ko ma kong ki chip ban acha tu sana na ki chip le kum sagi ta so na kum sagi sunga hi medal izat na mo ta kum sagi sunga hi medal hi gate ka mutai medal gate IPP ham district level ai in state level ai in bantale gamdang dang nga Haryana Punjab bantale Rohtak ho Delhi ho ang ka si in ka participate in atam zo hi gold medal pathilong sit in gold medal ka hin lalajing in silver khat to kalai gold is that gold hi sagi gold sagi total 8 medals na ki pau mo nge itabanga pathin lungsin jala hi chanlain phai naw pathin chu sumil lozen lang tingle kaga sei nom khat chu na pa nom te hi jong le aman ana sei pa career option na ball pi pa chu nangma jong nil kal lowa na pa thu na juya ta chum boxing na hot nine ball pai jin nangma nan dei lo wa nga chu to ai chan lo thin na nine phai ti chu tu hin imodo wen he na to hi na nang kitil khu chom na te teng la lang khat naw na thaung se de aji chu na pa te lo hi wanga aman nana ko mu pi na lampi asna chi a lo thin sang ta na hin mo se na ni ki pa me nang chunga ke ho jong ka ki pa ovin ka thau no mo mong he to na ban thu do ka hen do nom che hi le sports person khat hi a hi le EP ngai cha na sam nang ma tu chana kum sigi sunga boxing na hin nong ki chek na sunga hina sports person khat hi ai le success hin dinga EP ngai cha nang ma experience tung ju ya ni hil chin thei de kham
ama sa pena hi ai le ai ke hambo nga ai in motivation ha bo pi nga hin kanula pa kapai ni motivation in ha bo pi momong e kanula kapai kalha sam na hi ka success se jung ai po in tha sam na hi kinai jing ke hin mi him khani da so tha sam na kani nei momong in sum le pai halang aban ta le ki chip lam pi hi jong le muntin a hin kani ha tha sam momong e ke hi lo sam su nang ni kalbi phata na kum li zen long hi kani dam mo ki in tha sam nong kani nei kha ai wang ka pai motivation epi a he da so iba iki chip ma hi le chon iba ki lung nyau da ham ti ho po sai pia ban da khusung mi hon jong hi ti chon khat le khat ka pi le ka pu hon jong ka ki su ka suti ka hong do ji ting le til khau ji win mai cham isim pi ji win taw nai man pi ji win hi ti chon i ho lim pi ji win hel le ka chang se in ka ki yal ji in ka hi thanup na achom be khat hong ji in ta ka ya ko nin aban da le kong ki tha pa do ji acha ki pa me ai le tu chana hi naung ki chep na hol ai na sports ring na lu di si le mi zo se player zo se i na la football han lang hui lai han lang a ki chem zo se taw na ki man ai lo le lai khurum wi na ai ho christian te hin a nangin ipi na ball si am tournament na zaw di si alo sports ana chi di si ai lo le ring na lu di si le ipi pathin ko ma taw na ki man ja ma hi lo wa ipi na ball si taw na ki man ji first pen in bible zong ka ki pu ji in ka si ji in le i ho thil hang mi ho hi min gamding i ting le khon het thai ji lo jo bible sang isim do ham khat lo le taw na am ji i man ji ham ting le khon along dong ji win ipi bol ji ham ti ho po dong in do hi wangin ka chi ka ki pa do kon ji le khon first pen in ka in sumi te halang aban ta la ka pi la ka pu ho la habung sumi ho ko ma mai cham ka ki sim sa ji in fana ka sai ji in heti in ka ki chip de heti in pan pi na ka ki thum ji in taw na ki man ji ke yo ki pa me pathin sung pum le nu thu pa thu nu nung pum le kut so teng la senior ho zan nei puma hin khon na man jai chan nai mo na ki pa me na chan na khan chan he wit nai le ki hil thei na dol ta hin to tu ni ki holim he na chan na khan chan nang ma discipline ho so tu ni inam sung wa na junior ho teng le na gol ho ading a jong bit zui thei hin ninga tu ni hi sei do ding hi ai le aban ka hin do nom se le boxing na ki chip ma first medal na mu a cho huila ya ipi sports a ham ateng le ipi medal ham ateng le na mu a chu champion na hi ai lo he chi medal na mu a chu koi na gel do masat pe na tu sung pa ka mu pa chu hello deng first medal na hin kho ana boxing na lu na first medal first medal hi ka ki chip ma sat ti la song kani mu po in ai hi wangin hard work ji ti da he ko za pa in kai he it is dam elung si ji in thing hang mi ma ki hi ji jon ka chang si ka po do ja ka ki chip ji le hon elung si jin hoi tan hard practice a ball cha angai cha e che pa he ta ka khoni tu ni hil ji in first play ni wang chon ka zo po in a hi wang next district level a hin district level a khomon lampak first pen cho hile district level cho ani in gold medal kanila e district level a ai le tua kum hiti san nong kichit na ai sports tournament selection ho ai na select no hi ai wanga na chi zo lo na ai lo insung ha sat boy na ji ana chi lo na tam tai ji wang so it ho chu mi pi he thia na sei thei ke hi sponsor ka nga chung a chon sponsor ka nga wang in it is say them i ho not is mi ho hi it is say them bol zona akinei lo je a he mi in heti chun kani chi zo ji po in kumli zen chu heti chun kai khela mi ani sol ji tapang ka ozo hon aban pha na new na lai e na chapang na lai e na junior na lai na nga apha samta category jong le ki ko akum dung zui to category dung zui ya hi na new na lai e nang aban pha le hoi tan bolu te na to hin hard practice ball ji in ati ji in heti chun ini bol pi izia hai ta so kum lijen so ta so kai khela international level kamin ani hung zaw jong le kai khela mi ani sol pi ji aban ta le heta so mi asol ji a kai heta so amona so ekoi dan ja practice partner sparring partner
practice partner ho tabang ho ini ko izin kai le kai yong ka ki gel zin nga do ding yong kan gel zi tain kala la lung tha na lung tha na kan ei zin ka pa ko ma ka pa online chen ke hin sai zin e ba kana kanga anum tai ka ti intele ka ki num te he ti te ka ti ka pa he milung lin mong e hi ka pa sai amai intil housing chero mihim chu ati he chawang an sai ji in mihim chu hita su ki bol su ke ji hi bo e lungneu na di ima po e nanga long ani khu hum phat le patini ani khu chu na pi nai lo ja hi ti kha ne he nan pi ni le ati in he deson asai ani sai ji in hi wang in tunin wang ama wang ta point hi ji ni khu hi aman jo anga a hin ama ani di san han lang hi le iti pa ki pa de ham ti so zong sai do no min aman hi chan ga ya de nga hi ama hi ani ki gung jing a hi in a hi wangin tuni ni khu hi ama ani zau ta poi he zong le kanu in aban ta la ka in sung mi te ho ban ta ka khu sung mi te ho in itil khau jivin ai to so zal ven hi kai pan ha ji to ai to sat amo to sat zal ji wa hi chan ga ai kani mu kha ai chi pa me kin ka sei be nom chile tu a hi chan nain pha hi ngalovin lung thalovin na pa te hi zong le aban na bol be a medal azat nain la be to international ana line aban teng world champion ateng la adang dang ana hin la be teng le na pa chu hing jing ding a hi mi pi lung sunga amin manglo di he aji chu hit chi sanga platform hoi zo zo ai nangin nangman hong ki coding nang kheu lim teng le na pa min chu jing de he is it nang ma lung thalovin lung neo lovin nga chang na hi poye khosung mi hobung mi thang sung mi nam mi te ke ho nang ma support na ka din jing no ti cho kan sei do hen nam mi ten jong i het diu khat chu hi ta banga khangdong mel hoi ta teng le hin kho phate sa manga sports a chia tu chana nam sung se elovin state ding teng le national level gaya tengla international level gaya gold medalist e ho inam sungwa om theita ase in pathin thangwa che hutin ating le inam mi te nam mi te nang i het diu khat chu hitabanga khangdong so the ine hi pathin i thangwa diu tengla ama he ki thopi na thei chana support ball then chana support ball ling gan team che win he ti so hi in to aban question kan do ki nom se hele boxing nong lu dan thuang ke hulim tawin ateng la insung thuang tam ta ke hulim tawin sumle pai ha sat ji insung inchen ha sat ji ang thu tam ta sei tawin ai le tu ai nangma ki chep na lang pang thu dol them khat tu chunga gold medal nan mun do du nan mu thu dol them khat kan sei ka hin do no men tu chunga gold medal na hin mun hi youth games international golden cup 2022 hi na hi chi a dinga hi selection na hong chi a practice na hong chi a discipline nasata na hin ne ya it is success na mo to dol story hin ne cha khet nei sei pi thei di kham first pen na hi player khan hi len first pen hi discipline hi maintain pen di best discipline player lang le khasin lang hai on le student kha cho discipline in le lesson milung si jong ki chang zo po in ke wang so hi wang pathin lung sin in ni sai da mi gam nam sung le mi pi ho lung si zala amo phat thei bu zala hite chun ummi ti yong hi national la ani e chi hi international level hung kai de he ti yong hi khat cha kan he po ven ke kalung amo ni neo jing ai hi ti chan hung ki sima national level international level hung ki chim zo lo ti kan ni lung neo jing la in ko ozo ho aban ta le kaloi ho ko uti ho in hi ti chun sub in sai pi jivin thu dan ho cho lai hen dilhia hen national level o ummi ati in sai pi in national level achon participate na bowling a hi le register ki ball in ati register ka hin ki ball in aban ta le ki ho Manipur minin mili kan chivin mili kan chiu amin wang so ki phada dan de mili kan chivin wang phat pi chon ka livin ka ki chivin hi le pathin long sin in ka livin go ka hin lavin chi achan ka hin la vai le chi zo zon chon ki hoi kong ki le kit ven kong ki le wa
ก็จะปัจจุบันฟันอินบอลินนัวดิ่งเกมเดเฮอตีนinternationalเกมดิ่งไอหินจีเรื่องส่วนกี่ยิงเนี่ยที่บางส่วนอามาส่วนอินไซปีก็จะปัจจุบันอินไซปีอินเทนบันแต่ละเกี่ยวกับหุ้นทุนจะว่าเฮก็เฮเชลล์ก็เลียจีไปอินก็หุ้นทุนอินเชลล์ก็จีไปอินเทนชิลองก็จีไปเขาก็จะไปอินโกลินนัวจะเด็ดของฟิกซ์ได้ international level จะเนปาลของดิ่งไอ้หินไล่เรื่องจะ practice hard bowling anti in อามาเองก็จะพัฒน์จะพัฒน์ก็เห็นอินน่ะเห็นก็ห้องตัวเองก็ลอยหัวตัวส่วนก็ห้องตัวเป็นเกี่ยวกับ private จีดิ่งก็หิจิว่าส่วนล่างส่วนก็ใช้ตะโพวินส่วนเลยไปหัวจงก็ห้องกี่หัวลินก็นัวหัวตัวก็กี่หัวตัววินส่วนเลยไปหัวตัว practice ball ก็เห็นตัวอินก็เห็นก็เห็นทัวร์ก็หัว practice ส่งสู่ก็โอ้จะปากความหาส่วนก็หาจีเราไปอาจีนั่นติเลยกินนายไอฮิเราจีส่วนก็ขัดเลยก็จีจีอินปุยโมพัดแล้วก็เห็ดเรามาเลยอันนั้นเลยก็ละสัมนหัวพวกก็คิดดูจีอินอันนั้นส่งก็โอ้จะปันส่งไอลุงซิโมงไอเฮ็ดทีมินก็ละสัมนหัวส่วนเฮ็ดที่ส่วนอินฮิลจีอันนั้นอินก็หุ่นทนจีอิน practice กับบอลจีอินก็จังอินก็ลอยปาตัวส่วนpartner ก็ฮิ partnership ก็หุ่นฮิจิวหันอินวิกก็ไกจิวหันที่ส่วน practice ก็หินบอลจีอินเขาส่งมีหัวขัดเลยขัดห้องจีวินยังตีละเขาจีว่าบันแต่เลยอาพาร์ตส่งห้องจ่าจริงๆอินบันแต่เลยอาพาร์ตส่งจู่หลังจากนั้นใส่เดือนจะกัดสาสานุ่มไอ้หิตอินขัวกับบ้านอดีตสาบันแต่เลยกิจดึงอันนี้ภาษาจู่อาพาร์ตห้องทุนผ่านอาจจะกินส่งจนอันนี้คู่จู่ห้องหน่อยๆให้หลังอิติใส่ดำcái dấu hiệu dùng để participate bị dùng là cái ball dấu tệ lệ thì cái những cái gì lên cái sáng sẽ motivation cái ball gì nó hay thế rồi cái những ngày là phát xong không thuần phát nên cóจะไปอินโกวินกันนู้นเขาโตกี่เขาตัววินทางส่วนมีคนส่งในบันแต่ละทางส่วนมีคนส่งเองกี่ทูปีวินกันที่นั่นส่วนเฮวินอีกทูปีจริงวินเนี่ยที่ยังก็ใช้โน้มเองกี่ทูปีวินที่จะมาบ้านเราในกี่ทูปีเบลวินที่จะเองกี่ทูปีวินที่เกี่ยนหัวก็กี่กันอินกันนู่นนี่ก็ปีนบันแต่ก็รู้ว่าตัวสกุลกี่ทันดอกว่าเขาซีว่าแหละนี่ปาร์ก็ทนน้องจู่ก็โอโซฮอนที่สุดก็โอโซฮอนส่งไอ้ลุงเสด็จดันส่วนอาวาดป้าส่งเลยอัมโมฮันอีปูโดปีนทิ้งอาศัยเด้งส่วนในเล่ากี่ฮิจิส่วนอีมาไอ้กินในฟังส่วนอีที่ส่วนอินในส่วนนี่นุ่มบังอีส่วนนุ่มบังไอ้ส่วนไทยปนก็โอโซป้าส่วนไอ้ทีมินอามันอีปุยเลจีอินที่ส่วนประเทศอินนี่ปัวว่าฮิลเลยซุ่มเลยไปมาดีอีมาฮิปุยที่ส่วนที่ส่วนก็ไอ้กี่เฮเดนอามันแต่ละก็ฮิก็คงกี่จิบดินยอนส่วนก็ทำมูซิงดำมองฮีอุลตาดำมองจงก็ฮิโบอินก็หาดำมองจิงอินก็ตีไปบันตะเลยบุกันนี่ไทยเราเวทก็ใครจะอาศัยเวทลอสก็บอกจะอาศัยบุยงกันนี่ไทยเราเวทยงกิพินัยเราไอ้หินตั้มติงก็ดำมองอินบุษยงก็เวอินก็เห็นจะพาบุลเด็กก็เห็นบุอินไบเบิลก็กิปุสก็กิลาดูอินก็ซิมจิงก็เห็นก็ซิมอินก็ซิมาบันตะเลยก็ปีเล็กก็ปุเตียวก็มาเห็นจานข้างเห็นบุลเด็กก็เห็นเราพันเห็นบีนี่เตาปีเตียวตัวนี้ซัตเตอร์เดย์นี่เห็นแหละจิงก็ซันเดย์เห็นเกี่ยวเห็นก็กินเนี่ยมีให้ตินเตาเลยมั้งก็อินให้ตีเห็นประเทศก็มาเตาเล็งเห็นก็ดำดีเฮตีก็กิเห็นอินท่าจงกันไหนดีเฮตียงก็เห็นเราส่วนนี้ไทยเห็นไอ้ว่ากันนี่เราอาจีจุดเปลี่ยนติละ international level ไอ้พัฒนาส่วน dropping เชียงหงกีบอลอินมันแต่ไอ้ตัวผมขนาดด็อกเตอร์ปานปีเราให้เลยจนเราส่วนกันนี่ให้เลยจน dropping เชียงส่วนอีมันเดียวก็กิจไทยเราดีจนเราลงส่วนกันนี่ไทยปอินกันนี่เราให้แต่ส่วนหลังเขาอาเกส่วนนี้แต่ส่วนก็ถูโลอินก็เห็นก็ถูอินกันนุ่งก็มาองค์กษัตริย์บันแต่ละก็ปีเล็กก็ปูบันแต่ละทางส่งมีหัวกันน้ำส่งมีหัวก็มาองค์นี้กษัตริย์ที่เห็นกระดำโมเองตอนนั้นไงจัดที่เห็นกระตีนบันแต่ละจังก็ละกปีหัวเห็นไม่จำไม่ซิมปีเป็นไอ้วังกระดำวันสุกระดำดีป่วยไอ้วังโอลดอมที่ได้ถ้าหากนวังสุปฏิทินอีปีเหตุส่วนอาทิตย์สันก็กี่เหตุโดยเขาส่งมีหอนอีบันปีไอ้เตาปีจัลละปฏิทินถ้าหากในอีปีเหตุส่วนก็กี่เจ็บส่งก็เหตุโดยก็กี่เจ็บมาส่วนกตีปุ่มขาขจิงบุษีหินบุษีนั่นลิงจนไอ้พาจีจนกตีปุ่มเปียเปียทัวก็กิตาสันเราเห็นอาเจ้าดิ่งอาจงปุ่มตากิตาสันเราเห็นไอ้ว่าปฏิทินเทลบุงเหตุก็เหตุก็หมอเตาปีจัลละเฮจันเกียส่วนเหตุใดก็หุ่นลุนไอ้ private นะก็กิจวัตรไว้ใด international level ก็หุ่นลุนไทยเหตุก็ใช่ปฏิทินหัดนะปฏิทินทรงประมาณนักการสุนนะซุ่มเลไปในหินลังมีในหินจงเลยจังตัวจงอ่ะนรอดเห็นจะปฏิทินหัดน้ำมองนับผูกกี่ผูกเจนนะกี่เป้าไหมไอ้เลยตัวเห็นบัน
thu dang hi lovin nang ma tu chunga na hung lol hin na thu chu hi chan chun ga ngati di hitin ale mi hem hin a ki che ma pa na he lo sam na ti defeat lost hi ji teng na mi hem hin a hi mi abang khat pathian hello tel aki that aki khai li dom ji so na lung neu za cha mi hem hin a chu ki feel ji so ale nang lo sam ji teng la ipi lungel na nei ji am za cha nei ji am ai lo le na ki tai tom ji am ipi lungel na nei ji am first pain in profile ka nei ji in ka thang siam ka thang si ji in ka ve ji in hei le thang sit mong ji in aban phat la ka ha bol di chi pa ho we khat na so amang so hung do jing de hi ji jun chi pa wang ka vo te te de he ti pa wang so ka lung a khon ani ji in next time ti ho so ka ha sam jing ti le ta so ka ni gel ji in hi wang in pathian wang so ka hei mil di po in ka pa ti ho ko mang ka sei zon le chi hei le ka pan jong in sei pi ji in mi him chu khat wa yong le ki zo ding khat wa yong le ki zo lo di hi asa al ha he aban phat next time le zo ding ki gung in te in til khau ji la ka pa ki san in ta til khau thai le ki te kai le kai ka gi gel ji in ka lung neo poi ti in ni khana practice well ni ko bol is 3 times ka hin bol ji it is ka chang sin motivation ka ki la ji kita chnang nen na khana pe ya pan na sata na la hi chan nan phai na ala ang chu dam monong kan nei ji ki in kai hi ka soldier hi 3 times hi tan aliang do hi soldier hi shoulder socket dislocate hi 3 times hi achi sung sung ang chu this called chi ikhana national ka chi ku nang chu an hi ti chu ani national niang chu ka ki chi ma chu valley ki chip de hin a valley ka ki chip nia chun final nia hin ani liang la hi lai wang in pathin lo sin in ka zau ki ni siang sa cha apai ikholim na jong ang so jat tan nang jong na lel ding ka ta sanin lel ding ti jong le nang wang chu sports person he in physically fit ma ma ne hin na mi pi ho ai ni ke holim na ve ho jong na lel mai thei tan tin chom chakhat break ga lai tin na phar hi ti chan ka gol thang Seiminlen mate boxer tu le tua e ho nam sungowa boxer min thang khat to ke holim na pha chom cha hi chan chun break anala ti hitin mi pi zo se mabana break hung ki chai teng le ke holim na hung ki zom pai pai di ni chu ananga ajing ho hite Khoi akon hung kisim do don thei zo se hi khoi zu thing sel akon kisim a hi khoi hi test the heart of Manipur
Ray. That's it. break nga kunin tuin atha golang Seiminlen mate ta ke hulim na chu zom kin hitin mi pi zo se avelen kain lim kin ave ikheu na maban chi jang hitin aji chu mi pi ten jong nang chin sa nang thu dol hi aha het no movin na hi je chun tu a hi tu chunga gold medal na hin mo to youth games international golden cup naga jaw na nong lol hin na nong thu na chu ko ham na na lima na nu ham ai lo le na loi ho ham ai lo le iti dola lim na nam mu am na tha num nam na lung na chim nam lim na nam mu cha hui lai mu na nan lim wa masapenin kalung na sim momong e katino mi e aji su phem tile enilim ni a hen ki ho psychologist ale MLN no in airport na hetin madam kimneo in ama in airport na hetizun lim na any ball hin ama chunga ki pathu ka hin sai kinin abantale adang ka khusung mi ho abantale youth club ho halanga abantale kan ne ho halanga abantale kalhang sung mi ai he pachan ho ai to sat ho zo si ho chung azong ki pathu ka hin sai num kini amo in ki pata ai ni lim kaisun hitin inilimin titi yung so kaniki giyal pon ay hiwang in amo in ngay luta hiti so inilimu so kakimudo ay le kakipa mong eti amo so kakipa to kayin sa ikini ay le tu na ban tudo chibe ke diten tu ay kipa na jing hitay na haji to success level success ay hita jing ay wanga hi tu ay international youth games se bo hinalayan international level hiwang na aba na hi ipidanga na kigot na umam ating la olympic ho ahi iti le na zaw theidam iti le qualified ni theidam any tournament to hi hong zo si izin nan tele ke hoi individual game ka hi vin chi anyewe ali neta ke hoi ke chim lo thei jong ka hi po vin hong pem cho participate ka bolwa lai ko na so ali anyewa ko na so alin hong ki zaw ji hi ji chun ai ji chun to hi world championship ho asian ho mo hi ka participate jawa hi le chun chia ko na so qualified kong hi thai de he olympic nga dinga okay world championship tu chung haile international ai wang country is at danam tu chung na kichi tu chung nga chu li ahong e okay huilai ipi country dan ahong chu india ke ho khat ka tawin abanta nepal horse team ai in abanta bhutan to bangladesh okay neighboring countries na okay pa me aile tu a he aban question mi pin ana ngalel jing dingong kata sanen kyong ka het nom khat so to a international level a gold medalist na hitan to a world championship ma hi gold medal nan mu ai le olympic nga ding a hong trial nong chi thei ding hitai na ai le olympic hi aban kum hum ding tu 2024 hum tin na it's a hi pan na la zo mandem zo ke hon ka het nom be SIP thayda pan hi te sai dam mi kan thai ki hi ji hin a ki sai thai po in pan hi ke wang pan hi ka la anu momong e hin e hi wanga in sungan thai ki to sum ha sa hi e hi ji ja hin a ki pang zo lo dem ti hin lungniu nong kan e ji in he ti ji chun ke he po e wang I will try my best. You will try your best. Hichi Olympic nga dinga qualified na dinga chu world champion khat hingai chu na okay hichin dinga chu insung ha sat je a nalung ne he na ibida nalung ne
nammi na neyin na nammi sanga chungzo pathin na nei chula pathin ine je hon tu chunga na lol hin na ang vetan na lung neu di hi poye ka nammi te iso piu gol thang Seiminlen mate alung neu ilung neu sa lo de i je nam te le ho ine e ho hi win pathin nei te hi i je chen e hon jong tu chunga ong lol hin na mabana aman ong kal sun na thading lampi ama ban hong kyong ho he e hon ama lung neun a chai sa lovin e hon pathin minin ta asal thagawa to sot no hitin ama he international level a ong chin a ko na he chu sanga sang zo olympic ho ong pan an la thia inamo hin choi sang thein tin nammi te ama support jing tin anaki go ngo hite lung neu po hite na pathin ine ve sei ma bangwin tu ha aban thu do khat ka hin do nom kin igam sungu ba hi ibit na hele khan to na dim set na khan to na dim set la hin miong ha competitive mindset mit ne gam tai mi zo se ki te nan dim tai sports la nga loy le khala nga loy abang angol loy kham na thia angole na igam mong kham na adim kham na thia dim se na loy na gol vele chun kham na thei ne yong tam ta min te na hi chi ting la na sanga ne ne omite ama ho hin hi chi ho kham na thia ko na hoi do na dinga he ep ki bol le ai lo le ep bol leo nangin pha na sam nang ma experience tung zu ya ko nan hin se pi thei da ama sapena chi hi inu le pa ho hin motivate i happy wa le hin ai ma jong hi ki khial na ki nei jo jing aban ta le inam sung wa khu sung gam sung wa ka loi ka go de han kanau ti ho long ani chang sung siwa ko ma ka sai do nam chu hi le mi ke sit nu mong a hi in izi nan til le sit na hin ima kai jing o hin ji hi ai ma ha pa na pan nga a hi in bang khat chu nup sa ho khun jan ki thonum jung ji in ki thonum kal jung ji in chu ho bo lo di a hi in izi nan til le i ho hi igam sung hi i ho dam thado lang kai ai mi lang kai ikiwa javin ikingol sa jong itam javin itam iwa javin ai the le hin chi hi ni se lang kai ti ho ban ta le cho lang kai ho hi thamat dal si utin ai ma le ma ke ham bolotin ban ta le inu le pa in ihil na hi ngai utin pathin hi in pangute ti hi ka sai no mi ijin ti le pathin hi email si abol thai in inu le pa hin email si iko pi na su adi eti tukum tu sung kalol hen na hi mi pi ti hon jong he ding jong ka gin cha in ke man wang hoi ta in wang ka ki he chin eti hi ka sai do no mi ki pao me na hin kho thudol hi ibit na hi le kil na thei mo mong hi to na lampi zo na hi bit na lampi no ma hi poye a hi wanga nang man pathin ging pum le nu le pa za puma Bible sim jeng puma hin ko nain man pe jein lo sam na tam ta me ai wa nang dinga lo sam no kalbi mi pe in nong lo thing tai na ki pao me ta na sei banga se nammi te teng la khang dong na chan khompi teng le na sanga neo ho dinga ong wit chui thei ta ni je available nang maung ka hin ki pa pi aban ka hin do nom se sports to related langpang e them khat ka hin do no men tua nang boxing mi ho hi bol ki chem han lang ipi ki chem han lang zong le ki chem hi zong le lung lu na ne ya hi le aki ve jing na tu lai ta hi world cup achi na katara ai le mi ho hi bol ki chem khalu ong ave avitnom Messi Ronaldo he te na ale nang hi boxing lang pang na hi boxing a hi nang na star player koi hi ham ka star player hi Lomachenko ai huilai gam ho dan ama hi Ukraine ho ai Ukraine ho ai le ama hi ip pen khona Vietnam pen ham ama hi akichip dan hi ide sai dam personality abol a hin bol do ji ho aban ta le attitude ho ti helang aban ta le akichip dan ho hi ka Vietnam mong ji in miss ball ji ho aban ta le ji ho ka Vietnam ji ama footballer Cristiano finishing hoi bang Messi in hoi ta patna ko na an sema chai na finishing hoi ta ball ta bang hoi cho na apai ki pao me
ai le sports lang panga ai selaya boxing a hi nice boxing se ka tipo sports so si ai na sports hi him hin kho adinga hi thupi nang ma gel don ai I chan na thupi na sam to hi aphat tu dung zui akum tu dung zui hi sports hi athupi mu ekati nu me azina pitile itile hin lekha a tham ala sam hong su sports a ko na kai tau theina facility akipita in akimu in lekha ani la sam mi su sports ha iluna iki chip tu kha hi lesson hi chai machal jingna abadar mi pi het theina abandala gamsung het theina chuang sun akinai thawin akinai thei tai sports hi athopi ta ti thei nei chi hi ta sa lang panga dinga jong dam theina aji chu igam sung hi nen walta sports ball ho hi sports lang pang sports person ho hin hi chi lang ta sa dinga dam theina ne le cha bo kho sa hi na dam theina a hi le nang ma hin hi chana nong ki chep na hi diet ho hi EPP nan ne ziam ating le sponsor akon sponsor na mu am hi lo hal nang man nan ne zo na am ne zo lo ham diet ho hi 10% or 5% bo kani ne azi jo chiong chu sponsor kani nga lai chong kani ne hoi tan jom ki jom ter kani ne na hi le ka ta song anu min avantale practice halang imeusia improve hi akine eti yong aki hezi in dai hi a hoi le chun meusia improve hi umte te hi in sponsor kani nga lai chun kumli sponsor kani nga in Hello India sponsor kani nga in lai kani nga so chun dai wang chu maintain hoi tan kani ki bol zo in chubana chun sponsor ka nga lo phan chun ka sei chu he samnai zo lo mi ki hezi in dai maintain ke bol zo ji po in kanezi ta boy kanezi ta lo tu a hi le inan chona preparation na nei ting labo exercise hoi ta ana bol ham practice a hi lo a hi le hiti a hi regular daily routine an nei tam na practice exercise practice hi daily routine ki nei jing hi azi jun boxing hi thamkhat hapta khat inga zong le hin ita sa wi le jing to dia so jengkal ki thopa hi aki bol jing in abanta le exercise regular exercise aima jomjing theina dinga boxing hi jomjing theina dinga regular exercise thamkhat awmi so aima ina ki bol le ji exercise ki bol ji under running ho ko bol ji there is no holiday for sports person ki ti so na so ti lel so na school ka ya summer vacation ipp vacation ki nga so na ai wang sports person adinga wang so imut se khu ki chol nai so suti so na adang se le practice fitness adinga exercise is jing ai la apain nangman nakiman sa na thu ho hi nahin sei do thei igela hi le ke ho adinga jong wang pha ki sabe asi chun nangma routine nangma kiman sa dan nangma lol hin dan nangma lampi hi wit nai le khil na thei mong hi je in ma ba naung nangman hi chi na zui pi jing ding na pe cha jing ding so ke man avela thla sam ta yong lang kain til kho be no me he abana ka hin do nom che hela tu a hi sports individual like team he is in sponsor ai lo ai le support government sponsor wai mu the hi lo ham ai lo le iti dan ham mu the hi na e kyam bola ai le kyam bol ti dan so iti lang pang kyam bol category dan ham ai lo le ip junior apa sa hita junior hita anu me hi wait jong ai in aban ta ama hi akum ta dong zuyang ki sim ai hi za hena sub junior apa sa first youth jan cho sponsor kani nga chu ani in aban ta to ai sponsor hi nga dinga hi le top scheme hong lai in GSW hong sponsor om in top scheme ho hi boxing a hi in sports social top scheme om in chipin pa cho muding a hi ale chun ka sai bang ya cho world championship chipa jo participate in ball medalist la ngai te ngai in chi jo akizo lo sponsor ho hi aha sa team ta to ati sponsor muding ne ki son lel hi dan ham
ปะทินอีเป็นปีเลวังกำมูเดตินกะกิเกียนอะไรตุจัน na pathin na pan pi le pida pathin ei pan pi pon te ti lungel na neกะละเลยลุง mi na chi lung neo lo de aje chon na hin kho past life seven na pathin na da la na poi na hiti chan ta gold medal ke se medal atam zo gold he na kha chele silver he asang chi na hin mu he lung neo hin na support ding omin ating la pathin na tha poi ti he ki mon na mabana pathin na tha lo de he hai di dol bo chu le pathin sumil lo ding hin kho thing ta kya pon tho ta lung neo le hila ting le hard work na is person nei pu man na pan island ka kineme nong lo hin ding na aban khat ka hin do nom che le lo hin na chan hi lo hin na chan ji teng le mi atam zo emotional hi ji na akap loi om ji gold medal ya a gold pet na kap le om ji na nang na lo hin ting ai lo na lo something le ipina gel do ma sat ji pe naมาสักเป็นประเทศก็มาเก็บทุจริตก็ใช้ตีเตจีอินนั่นโลสัมลงก็โลสัมลงเลยก็ล่าสัมหลังก็ล่าจนในประเทศก็มาก็ทุตีเตอินบันตัดเลยกระเป๋าก็มากระเป๋าออนไลน์จนกระเป๋าก็มากันในทุจีอินไอ้วางอินตุจงก็เห็นไลน์จนได้ใช้ดำอากิวัดจับดานิฮอนกันนี่กี่เยลินอีกี่วัดเดียวกระเป๋าก็มาก็หลุดเจ้าเราจะกี่ปานะปาสองไอ้วันประเทศก็มากันหลุดจ้ะกระเป๋าก็มากันหลุดกระเป๋าก็มากันหลุดเหตุการณ์กี่เยลินจริงไอ้ตัวจงหาซะประเทศก็มากันหลุดตั้มโจประเทศก็มาให้ตัวจงก็กี่ไงจีเอทีก็ใช่ตัวไอ้เล็กนักคิดน่ะเห็นนะอินสุงหาสัตจีไอ้โลตัวไอ้นับป้าอมตะปนนะอีจีหัวจีไอ้ลุงเนียวจีงาดิ้งนักเยลข้ามก็เยอะขนาดนั้นไทยดีมันนะส่งตู้ไอ้แล้วนักเยลตัวไอ้กะละละเลยห้องกี่เยลจะจีเห็นก็ใส่น้องว่าจะอีมาจากเยลเห็นนะน่าจุดน่าลำปีจูน่าจุดดีน่าปานน่าโกมูน่าลำปีจูน่าจุดดิ่งจังเป็นน่าจุดดีลุงเนียวเห็นสุมเล็บไปตาสะไงจัดสิเลเจนนี่เลสะหัวได้หัวที่ชอบจะปฏิณาลำปีอันก่อนเดะอินซุงมีนั่นเองโซพิวเลยน่านำมีเต็นเนี่ยเฮจินซุงโซน่าจะปฏิณา government มีเต็นว่าเห็นมันจะน่าไล่เดะน่าหล่อที่นั่นเองนั่งปฏิณาเดียวละไม่เนี่ยคนน้ำมันนักเกี่ยฮัมบอลปะไว้เลยนะเฮจิเห็นอะไรอินซุงไอมีอุปนิหินน่าหนาวขัดเอาเหม็นนะเนี่ยหนาวที่ตัวไอ้คลาสสิจัดที่ทำมาติ้งเลยอามาหูกุมอิจัดหอยตามตุกุมคลาส9อปีดิ้งไอ้หินกุมสวมแลกุมงากุมสวมเรากุมหัวไอ้อามาหินคู่อามาเคลียร์หินนั่งขดน้ำกินกับไม่ตาโจ้นะจะปังจานที่ว่า responsibility ของนั่นเองแต่นะอยากจะลุงเนียวเทนี่ป่วยมีวางพายเห็นนั่นเอาหน่อยอาจจะนั่ง very responsible person brother อันนี้สินะตรงกี้อามาทำกิจทางอัดมองดีนั่นโลหินกาลังาเลยอดีนั่นนูนะนั่นโลหินสิระวังนั่นนูวังจะที่ลงเดอาจจะน่าวนที่ลงเดไอ้วังอ่ะฮิจิที่ลงนับจากกี่ปานที่ลงเลยนะฮิจิป้ากี่ปานที่ลงนับจากอเวลามูดิ้งกินเองปุ่มาอ่างาจิงเดฮะมาเดี๋ยวจะเห็นอบานดังทูตั้มตั้มโดดิ้งตั้มมองตัวไอ้ทูดังขัดนักกิดองเบลเลยมีหินขัวให้นั่งขังดงนะเห็นนะ temptation แต่ละนี่เลยจะหลังปัง goal พะโลหัวกูนะ temptation ของตั้มดิเห็นนะฮิชอให้ goal เลยไปให้ best friend ให้เราว่าให้เลยร้อยฮีทีนึกเสียมั้งร้อยฮีตั้มโจก็เห็นกี่กบปีฮีดำฮิจลังกายโจอาจจะบีบพูอินอโมโซอิน80เขาจีลังกายที่เห็นอโมก็มาเอาเห็น best friend เขาเห็นนะจะตัวส่วนก็จะตัวไปสิเจอีโซเรา something อย่างไรก็ใส่ขัดจีก็ใส่จี best friend เขาเห็นจีจนก็ใส่จีนั่นอีว่าอีลุงเนียวเดิมฮิตส่วนอโมโซอินฮิตส่วนอินติลเขาปีจีฮิตาโซกิ่งเราสักทีนี้อโมโซกิ่งเราสักจงอันนี้จงไม่ทีกิ่งเราสักลงเอาเจ้าไอ้ว่าอย่างกิ่งเราสักคนจงก็ปุยสิดิ่งเห็นเราว่าที่ใส่ดำ
cái rồi itil khâu gì về amo zong hen amo zong cái bảo thu cái sai gì friend circle hoi mong a phai hin kho phate cha na man ja chun na loi na go long pathe na pha an sim he na nang za long na loi hong ki til kho di he ki pao me ai le tu hen khat ka ado anom ki khat chel academy a na na join na tu a hong academy an om na lai ham to ai ina ko private na heta ki chip jing academy a chu no ma chu sum halu na mai lo ai le academy am to private na nom zo hi zo hi nang dinga phachum na sa zo ham agi bang we ekati cha ka ti no me ji nam tile academy a ko lai chu sunung hi ai man academy hi wa chu boarding fee ho bi ho ka ki pi ji ve ki ho zo hin de sun ga nim ne som hi alut dan zo hi ki bang jing ai wa private na hi tai ina ko le hin practice wa hi ka ha sameti hi ka ki he ka sai do no ai le academy an om zo pha chu na ai phai tua sei bang in sung ha sa le zong le pathian lampi hin go ngin te academy a ki te te ding na ki ngai tu en ka hin suggest no me aji su tua hi nang hi ke ya dinga star khat nei ta ye ke ya dinga ong ki hil na khat nei ta ye ke ya se helon mi pi adinga song na international level na long ta ye to hai chi sanga sang zo world championship man hong lut nen lang nang ma category a chan goal in lakin an ti hi ka kinet law hi aji chu leisit chunga hi sakmi success atamena officer lin ta ome I think la businessman lin ta ome I think la field chom choma lin ta ome na ai wa sports person ama ho success story kala ngi de ompoi aji chu ama ho hin khoi discipline ting la ne ele sa ang kisu timing bon chai me se kisu hin na ye chan nang man song e chu la so lo en hung pang te te ka hin tem no me to a khat ka ki se be le to a hi chan lo thin na hin phai tan coach sin a khel ji am hi lo ai le coach khat no ya bo training na hin la pe ham coach atam mon ka khel jing ji ji nam til le boxing hi technique ki bang lo ai in khanin a het jong cho khanin ni het lo ete so om ji chun coach amun mun kan ni ki khel jing ji ale tu nai cha tile tu a kona anai pen ading ahung masading pen international lo world championship ho adinga iti le trial hung thei ding ham nang ma ki gut na thei ding khat kum tha lang hui ding hi ta January lo le March April ho hung ki go lung pe ding hi tournament hi kum atha le kum tha lang ba sa ma sang so lockdown je ani khalo hi ani thei lo hi to hi tournament hi tam ta mi new sa yong alien ta song lai tam ta chi tournament aneu yong na khet na lai dam hi lo ba le alien se bo na chi de tam i ti ta ki ge lam ka khet te jan chang ka khet lai de ji nin te ka ta sa he adam thei na lai ai ji ai pathian ni adam thei nai pi na lai ja hi aneu alien kha cha ka hom khen tum lo wa ka ki sip di medal long tam ta trophy long tam ta a phai ai le tu a hi tu chung abana hom ding hi le international long world championship ma de ta so na ta na kal be na gu le world championship nong kal do ting le olympic a trial la ding a qualified nong hi di so na nge ke pa me hi chin ding a chun lung sit ta academy ana join te te ka ti no me aji chu assurance ka pi no me ken ka sei nom kha che pham tel in pathian in evin inam mi te amin in sung mi te ame lung neu lo de na I lo thin da nam choi sang ding pathian choi sang ding a na din na he la koi pathian na tha pon tin nam mi te na tha su pu wing na e che hin tu ai tam ta nang hin khuwa e kheu lim tan to hai in sung thuang them khat ka hin do be no min na tu hi nanu yong ta sa dam pui na tin in sung ki man sa dan hi tia le nanu na pa chun adam la ya chun pon na khuin na sum analo en to hai nanu se bo hi tan nanu ahung dam mo tan a hi le to hi in sung ki man sa sum le pai ho hi kon a bit sui ham ai na pu te ham ai lo na pa te ham so pi ule na win ki thu pi na neu ham ai lo itia na ki man sa ham
kapute ka vel ve to hai kapute ka vel wa bandale ka khosong mi te ho amon ki to pi jevin ka kapute hon kapu kanu an le pa hona amo hen hi tin amo ka vel ve to hai nin sa hala pi jong la bandal kanu jong hi aman jong azo kham na atong jin lai in aban tar in sung ki pu na jin lai ve to ki pao me nangma ki man sa na ho ke vet nai le ilung sung atong khe nam mi te teng la mi pi ko nangma hin ko hezo se na lung sung to kha ding ka ta sa ne he cho hin ka sei ma bangin lung thlapon lung thla hin lang na bol na to na chu pathin songan machal jing le chun olympic nga gold medal se ho adinga hitai kha ki ne ka ta sa ne mi pin jong nang na kinet pi na hin ta sa na nu na pan na ta sa na kinet pi bang nam sung mi pi te na kinet pi ki pa me phat som skedi jong le nang man na phat man luta nong mana hilaya Kuki Chipinthei Talkshow nang man na phat man luta na hin koi to hilaya ne hung pi wa nang ma hin khu do la na lol hin na ho mi pi ho he thei dinga ne hin sei pi jen ki pa thu ka hin sei in chi chu hin hiti hin guest na hi na in Kuki Chipinthei Talkshow te hin hiti ai memento hedging na hilaya guest anong pan ai hedging na dola chu ke honong memento khat ka hin pi no mo ven su imadang ai pon memento ne khat ai in hin sim do lan Kuki Chipinthei Talkshow guest produced by Pu Khailun Khongsai producer Impact TV Kuki channel memento sponsored by Pu Lieutenant Colonel L Paulin THANGKHANLAL and family Keveng no Manipuri Imphal Manipur hichi Impact TV Kuki channel Kuki Chipinthei Talkshow guest anong pan hedging na le ki papi na chi ka hin pi he nuksita nei ki sam chi se chu Halloween ho tu le tu a khanto ta dung zuin ho inam sungwa jong entrepreneur ship langpang khanto na neven it's bang chun don thading tui theng ai sim pi uwa hin tui ten nong Kuki Chipinthei Talkshow Impact TV channel ading in jong hin tui sponsor and ball jing jewin tui don thading sponsor and ball jing jewin ama ho chungao pa thui phongwin ama ho company dong kham to jing tin pathin phathei bu sing ta hen cho hi mi pi zo si hitabanga phatman luta nahin pe dawa hilaya Talkshow nahin pe nova tengla khanto na thei neu cha aung gi sei do an ho pan nahin la jewin ho chung abelen ki pathu ki sein Kuki Chipinthei Talkshow Impact TV channel a khanto na ding in jong mi pi zo sen taw nan gel do jing hitin tuni a iges pau gol hang Seiminlen mate ama jong akira ama bana ahung ma chal na ding in jong ho insung mi te nam mi ten lung hlovin taw nan pan la jing hitin chuteng le sumle pai hen lang ta sa ne lago hi jong le ha sa hi in ama hi lung sit ten an izo chanen hon jong pan ila hu wa ito sot jingawa pathin lo pin le inam sung ki choi sang na inam minu ki choi sang na hong hi thein din ama hi to sot jing te ti chu avela na ho hinga tin le nge na ka hin nei he nang manum hilaya Kuki Talkshow Kuki Chipinthei Talkshow na hung zawa phatman luta na na hin pe na chungwa he mi pi yong tam ta ki pa en ating la nangma fans ti di tantin nangma support dong tam ta omen na fans hol na supporter teng insung mi nammi hodinga ipi na sei no mam ating la ki pathu na sei no dong le phat na he namat thi he masapenin ka ki pe Kuki Chipinthei Talkshow ho chunga jong si aki pathu ka hin phongin abanda le chi hi memento te ho hin pi o amo chunga jong ki pathu ka hin sai jini tuni Kuki Chipinthei Talkshow hin vezo se na bon chau chunga ki pathu ka hin sei ka ki pai